Te perlak akan ikapor ke bamta nakwa ban kan ICP te bun na pedang jumpi trai bun ki balak klat ya kan ika bisa rim ya kan ika bisa barim te ngakwa ban kan ICP perlak te kadon hang ni pe perlak haduk kan ni kan ika bisa rim kadon bun hang ni bat kani bisa ti perlok ti bun na jumpi balak klat ini bisa pengen peni menta perlok ngan peni soy ka kot si tengka perlok pe perlok kani ka bisa si tengka mano berangkan mau mano berangkan mau kani perlok bat amdai yang kani perlok bun cat yang ni pe kani ka bisa baik mah, kini kepisah si tengkah sudah perlok baik kebun ha, mah perlok, baik, mah kebun catembri beton kum kaniru, kebun cat ha, dah kumbuai pat, tuh, makanya kepisah si tengkah perlok, kadang hado si spa saupun riu tuli hang ni, perlok, si spa saupun riu, teh. Kani kamdai perlok kaconga, kadai cung wei perlok conga. Cukun lah. Te kadai sumbaikan conga. Perlok kani bisa. Te yo kumnor perlok te yo don bakwa na pedang jompi. Ne la se kani kapisa ngasak yo sngau boong bala don kibriu ki bakwa ti perlok ngasipuni hang ne ada don bakwa sakoman. Te bantit mo amdai raban ai kadai pat perlok kadai kakot artengkah baik perlok mano ban dang kenmal kini kakot artengkah perlok baik hani kani wei te perlok kani kadon wei arlai sausan nyau teli perlok kani kadon nyau teli kakot arteng kama kani kasan tengkapan kani teterai dang mentam tahi kani kebun teli bang ni kadon hado san punriu teli kani kasan tengkah Aspat teli kan. dang bun hai ni perlok conga idip adekin umdai tangkan ni kani tang supun inuk sama perlok te pengen pen menta so kakon kot sipum dai mo perlok baik kalong kum ni kebarim baik ngat pilayo pikane bisa kaba khamrim shisho te perlok manu bedang kemal kini bisa baik kane te perlok te pengen penisok kaniru ke sipau hi tang bata kawai kejat bat bun cai perlok hang ni mo te penisok kakot arpau mendai ke arpau berim mo perlok kalong kum ni manu batang kemau ikan ni baik te perlok te ni bun cai kakot arpau mendai tangap tu perlok kebun hang ni mo balong kum ni pe kakot sanpau perlok penikot sanpau ke ba barim mencua ngamtip ha hajar ayu ikan ni bisa dikane kakot sanpau mo perlok nan buang ni te tuh kane pat kadai ke pisah sispa barim ha pe perlok kane kadai ke pisah dia ni tip kamdai ni ngamda tip ha kane pe anak mak kalong kum tu nadin kalong kum ni itu perlok kani pakai kot sispa apa kani kot sispa barim tuh te perlok ngan peni padang ni kakot arajar kadang don perlok arajar kan itu yang ngangit dang kenmau oh kakot si hajar ngalak kani perlok kani kakot si hajar
Te perlok. Kerja duduk. Tambah. Te ini kenum jonga. Perlok dari imtre ban ring yala te. Isu ahanga. Namar i kontai. Leran mo perlok ban YouTube sosial media. Te perlok bat ke pisanar ibun pa ini bisa mendai itu bahe te meri mentang pen isu atang kan ikut perlok mah baik kan kalong kom ni baik perlok bun pa mentang pen isu atang kan ikut baik te perlok te ngasih snow tin kibreu tip balong syane tip kasu fake ni kisu ya tau tu ni perlok ngam tip baong ba don ki bakwa ya kan ni ke pisarim lada yo kemut ban thiet te perlok ngasu pen i ya pi lada long sisya kunta lada don dapat jum pi ki bakwa perlok sa komen tu te ya kata tip kalau sisa ne kamlong ne perlok ya kata ngasu pun ih ni perlok mo te perlok ngai tangkat ni hi pila yo i pila tip lada don bakwa bat sakomen bat lada don bakwa ki perlok chung pila ne ki kumta mu ter perlok te ngai tangkat ni hi pila snutu tim tang bu ne kane bangan ai no ini perlok chunga ba day try jang kani ba day tak ne ka bisa naru ibun ha ma perlok So mani all kan. So mani ya. So mani all kan. te perlok ngai tak ne pila satu te ku boleh sibun perlok. Saya kedua pada aku video. Good night, dream.